Chibai ule Vawiin nun kong Hruaitu atan aman pek Huamin ti kan ngai thaho le don ani he thu hi lalpanin kanin pol na personal devotion atan kan lo mangle theu don ya chanchin thama thai jek bung som le paruk chang som ni le pali thu hi lo ngai tha ila tin I suana zirtir te nena tu po in mi zui adu chuan ma ni hriom poi salovin across puin mi zui ro se lalpanathu malsom ro se amen sa khona boi pui hi khovela hian kan tam ema sa khorang rang jinga Christian na zui tu hi kan tam fal nal thungani tun ma kha chuan Christian na intran lai khan lali so zui kha thi huam angaya Christian tetana noksak ber rom khopuya Constantina romlal ber emperor aron ni atangin Christian tenti du da antok talova Europe rama Christian na chu adar chakin ko ranpo aron pung zela zirna in larle thaber berte an ron din chuak ta a I suazui po aloha dam thak ta deu ani tunlai khovela ve thung hi chuan Christian community a chuan nun na thap chu anol puin kan tok ngai lova chutiang anga har satakalali suazui na tur hi a om lo mission fila ero Ramdan khera na film khur takarong bolero atul tul tul thungani India chul chuak Christian terin na him tu apologies Ravi Zacharias kha mi rang ranginan zia chung jinga chuan Nabel Qureshi khanin azui ve zau boka ani kha Pakistani ani a Pakistan chul chuak Muslim chung kwa tanga ji chuak ani a ate te tangin Muslim sa khoti dan an tradition le an sa khole khabu Quran te chu nasataka bai hatirin Muslim sa khozirtir na noya nasataka hrual le enkol silen ani a Christian zirlai tenen debate tenein arin na le Christian versus Muslim ti chungchanga te nasatakin anin nel thina chutiang taka Christian te ngai ne pado thin tu chu ani ma se annuwa aril ruwa philosophical question rang channa Muslim sa kho a amu lawa wangin an pathian ala azon nalama Isua atong tanul maya chumi be chan chuan le khabu seeking Allah finding Jesus Allah zongin Isu Christanin in tokin Isu Christa muin ti le khabu aziaka abu kha noi ni singa zet aral nge ani chu Isu arin na jin kong le lali su azui na kong chu anamai lo khop mai achung te athien te Muslim khovela a omlaya ani thil zong te achan vek ani Isu awangin Isu azui hi anamai lo khop mai Isu arin na awanga chu athil ton chu the most painful thing I have ever did kathil ti to a angong nafal lot lakani ti ina soyani chutiang kara chuan Isu arin na chu apuang zela pathian ramta na mitangkai takle Muslim ram a lali suwa chanchin tha hril tura mi poimo ani lain kumsom thum pali mi chau ni in sang ni som le pasri khan dam chuwa tuma nasataka aswal mek lain pumpui kan sarwangin alo chol ta a tuna chuan alo om talo ani tukina hian abik takin Nabel Qureshi chungchang karun tarlan chana hi a oma tunlai khovela hian minol puin lali so kan zuidan hi anuamina ha dam khop mai akhi omdeu china kantom imaya then khat chu thasigrima ma chuan bekina mel mu be si su ti ang chi te seasonal Christian kanti engamo borok nom lai deu chawa ko ran ron nai chi te an oma ni puile fu khre omlaya ma ni ina chuti in peve top mai khre om pe lo nuam sataka Christian lali so zui tak tak si lo hi kan tam em ani
sumialan na chu kan biak in te hi member kan nei ang zat te hi in khom kimilang chuan eng tik lai ma hian biakina kan leng lo wani member kan nei zong zong leng lo hian biakin hi kan nei veka nima sela kan thol mani ni lai zana te Inrinni zana te phei chuan khovarlam arsiang chau hianin kan phaya kan tlem thina a kho har thlak thina ni mi in chel taka isu zia aman pek an huama wanga tharawa hlimna te thamuana te le chakna an nei te hi ovengot chini lo mi te lam lo thlir ringot maya ringnun man te tui tak maya mi te an tong trai hliam laya tui ve reng theilo te nuam ti taka mi ten hla an lo hril non le a lo thin rim chung chunga ati tau deuh do na a hlaron hril non le tu ho deuh tlat chi te hi kan om thina nia kan tharau nun ton chin hi aniam lutuka mi te zo ang te hi kan zo lova chutiang chuan lali suan nung kan zuina konga hian amman pek kan huam lo awanga kan tlin tura kan ngai patlingin nutlingin kan tlin lo thil hi tharau lam thila hian atam em mai ani lali suan ama zui du tu te ta na hriat lok tur mi zui du chuan ma ni hre om poisa lovin hre om in huam lokin aman pek huamin across puin mi zui ro se minti hi athu om zia chut non fo apoi moni naktuk hi pathian ni lo ni le don ta a lalpa ka zuyang che ma se ti tu te anga chuan lam siam zel thin ring tu ni lovila chuan lam hian minti chaklo zel thin ani lalpan chakna le damna theina min pek ang tok zelin lali suwa kan zui man hi pek in huamila ti chuan aman petu te chu tharau lama po minti hausa deuh dewang ti hi be seitlat turani kan chan damna rin na akan chan hi kan thla thlam na sata ma se member nga le si in ko ran po keima nia wangin akhua har thina lali suane na kan relationship ti chaktur hian kan bel kan nai chibai kan bu ka ama nin kanin pol fo apoimo a lali suan biak in chu tong traina in an tiang chia khan biakina pathian ne na in pol tura ring tu te hi kanin khom ve fo apoimo a keima ni pian phunga harsat na kan nei te ani chuan hrisel na lam thu harsat na kan nei te ni chuan thu ran ni ta sela lalpan eya in thei kal thei che thei min siam thot chuan keima ni tan zel alo ni awangin in khom hearing tu ten i thla thlam lawang u lali so kan zuina konga hian aman pek huamin izui takang kan ram hian Christian ram ni ma ila lali soring tu kan ni na man hi kan tel nual to chungin tun lai khovela ero kan tlabal ta le mai rin na konga kan tran anga yani lali suwa zui turin aman pekin huam tharle ang lalpa na thu kan zatan mal somro se amen itong tayang lalpa sungnung bermin mangai tu tukin Inrinni hian damte in min kai thawa ikhongai na tharamin chanti rawangin kan lo me lalpa tukina hian minute ko sunglek devotion toy te kanan mang hole a lali so kan zuina konga hian aman pek huam atul tak zia te kan se ni hethu sa mol te hiangai thatu zong te ta na tharin mal som la vein kan nun kong min hroi leang che min chadam tu kan lalpa isu mengin kan dile amen lalpan mal som cheu ro se nilen duam le vekule